Bonjour, Jambo, Bote, Tubaïmouna à tous les anciens de Kamina. Tout qu'on a plaisir de vous tenir informé d'une tenue d'une réunion extraordinaire de tous les anciens de Kamina Base. Nani na tukuse tufanye ile vidéo, c'est vidéo moi tuyangaria ya nduku yetu, un d'une fils du pays qui s'appelle Don Israël Mbouyi. En tout cas, merci Don Israël. Vidéo yako ile ulifanya inetufikia sasa ngengele sheba diaspora, inetufikia sasa ngengele kumashikio, na tunajideside tuorganize hii réunion juu ya kuangalia strategie kanile tunaweza kufanya juu ya kuede Kamina yetu. Leo tuko naita kila mtu kumiinformer sema tuko na réunion moya visio conference ile tapitikana huku fwashi twiko. Kama uko ku Europe, uko ku Amerique, uko fwashi yote mudunia mujima, utukontakte ku email yetu, tutamipatia email tout à l'heure, juu muyue quand est-ce que tutafanya ile réunion. Tuko natafuta tufanye mambo collectivement, parce que Kamina vraiment inapaswa tuirudishie quand même ile alitupatia. Donc ulipita kukamina uko kama géographe, uko historien, atoko kama uko mtu wa puspus kuya, tuko na mabesoin ya kila mtu, uko urbaniste, uko kama commerçant, uko kama entrepreneur, tuko besoin ya mwebote. Aksanti ule anatafuta kutukontakte atuandikie ku email yetu kaminadufutur@gmail.com. Je répète, kaminadufutur@gmail.com. J'ai kuisha hii vidéo sans faire un clin d'œil, sans kusalimia notre gouverneur wa sasa le banatupatia, son excellence Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle. En tout cas, tuko derrière we gouverneur wetu juu ya kufanya Kamina ivoile mkanjo ya sasa. Accent.